Зейлилер харбилер үшін чираттағы гуманитар юкіні әзірлей, буржуйка мишлері, генераторлар, бензопышқылар, машиналарға запас чеслер түйілер, тортмаларға ризықлар, окоп шамнары, жылы киімнер, маскировка шілтерлері хам бошқа керек yoraqlar тутырғаннар. Бұйылы зәйф ұқлары Новый газеталарында салдылар. Журналистлар харбилерге бағышлап махсус номер әзірледі. 17 февраль ертесінде гуманитар юкіні зату шарасы ғадаттагыше азатлық кетіруші хайкел янында узды. Бұйылы 20 тонналы 2 юк машинасы махсус харби операциядегі зей егітлері үшін керек yoraq білән тутырылған. Пожелаем им легкой, удачной дороги, чтобы они довезли до наших военнослужащих, до их частей, то, что им предназначено, то, что мы отправляем. Конечно, большое количество, именных посылок мы везем. И, конечно, мы эту работу, эту миссию сегодня приурочили к Дню защитников Отечества, к 23 февраля. Гуманитар юкіні район башлығы Разиф Кәримов өзі ұзата бара. Оның білән бірге зейде гуманитар ярдәмні ұйыштыруда башлап еруші егітлерді юлға қозғалды. Адиля Абраханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хабарлары.